Hi khubor ki babanya. KHASI Hills Autonomous District Council KHADC mentasngi kalau menjur ya kerai ban kentu ya ke sarkar jela ban wat ki jingmut ban yakren bat kitu ki badon benta shua ban pentrekam ya ke Meghalaya State Investment Promotion Facilitation Act araja phosau kani ka an kan ailat ya ke Invest Meghalaya Authority ban thiet jaka bat IY ya ka shakinong bay tingkah shimen u Chief Executive Member ke KHADC ubak penyat sing siem ula banjur da ke kombat kendau jong ki KHASI kepala sensya di Dorbar Shnong Dorbar Raj bat Dorbar Hima ka penek pensa ki jinglong tenrai jong ka imlang salang jong ka jait penriu KHASI ula banjur ya ka benta bakongsan jong ka KHDC ha ka ban yada ya ka ni ka rukom trekam kumbala btha hapok ka kernet banriu jong ka riti sensya kari India kan report ke batikna banyak yang ini ni hak berkembang ide berkembang ya ke government kemudian yang state government lewat yang central government tu lada tiwan banwara anu projection ni kan hidup masyarakat kami melah banyak pen hidup ke kini kita batnan ni syarat tu jo kumbala aibo lingba ka subsidy kumbala aibo lingba ka kini ki act bokher jo state government sarkar jela ni jo KHASI Hills Autonomous District Council ni sudai hiba ya